Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 7 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. General de Brigade Elia Ndizeye w'igisirikare cy'u Burundi yafatiwe mu mujyi wa Goma. Ndasubiramwo. General de Brigade Elia Ndizeye bakunze gutazira Muzinga ni general w'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza neza ko yafatiwe mu mujyi wa Goma mu gihe abarwanyi ba M23 bigaruriraga umujyi wa Goma. Amakuru yemeza ko General Muzinga yari ari mu mujyi wa Goma ari kumwe na General Chiko Chitambwe w'igisirikare cya Kongo. Amakuru avuga yuko babuze ubuhungiro maze bakerekeza mu kigo cya MONUSCO mu mujyi wa Goma. Kugeza ubu turiko turavugana ku igenekerezo rya 7 ukwezi kwa gatatu. Amakuru yizewe aremeza ko General Muzinga w'igisirikare cy'u Burundi yenyegeje muri MONUSCO mu mujyi wa Goma. Abarwanyi ba M23 nabo baravuga ko bamaze kumenya aya makuru ndetse ngo barakora ibishoboka byose kugira ngo bazamucakire matekwa, ngo byanga bikunda ntaho azabacikira kuko barimo gucungera neza ikigo cya MONUSCO, kandi umuntu wese urimo gusohoka muri MONUSCO abarwanyi ba M23 barimo kumusaka. General Muzinga rero ashobora kwisanga mu menyo y'intare za Sarambwe. General Muzinga ashobora kwisanga M23 yamucakiye. General Muzinga yenyegeje mu kigo cya MONUSCO mu mujyi wa Goma, ndetse amakuru yizewe aremeza yuko ari kumwe n'ubundi musirikare afite ipeta rya koloneli mu gisirikare cy'u Burundi. Bose bagiye kwinyegeza muri MONUSCO ubwo M23 yari imaze kwigarurira uyu mujyi wa Goma. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko amakuru yizewe yemeza neza ko General Muzinga ari mu mujyi wa Goma. Ni ibyago bikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Ibingibi byo rwose ni akamaramaza. General Neva barimo kumukubita ahababaza. General Neva ibintu birimo kumukomerana mu buryo bukomeye. General Neva yagiye yihakana abasirikare b'u Burundi bagiye bafatirwa muri Kongo. None kuri iyi nshuro Somambike wa General Neva niwe wafatiwe mu mujyi wa Goma. Ubungubu ari mu kamashu rwose, ntabwo ashobora kwinyagambura ngo ave muri MONUSCO, ndetse amakuru aremeza neza ko intare za Sarambwe nazo zimutegereje neza ku rupangu rwa MONUSCO. Abasirikare ba Kongo binyegeje muri MONUSCO barimo General Chiko Chitambwe wa FARDC, ndetse aba basirikare bose M23 ivuga yuko ari imfungwa z'intambara, ngo ntaho bazabacikira. Byanga bikunda bazasohoka muri MONUSCO M23 ibacakire. Igisirikare cya MONUSCO cyagerageje gucikisha abajenerali barimo General Muzinga ndetse na General Chiko Chitambwe, ariko byabataye kuwa amazi. Imodoka yose isohotse muri MONUSCO bano barwanyi ba General Makenga barayisaka, ndetse abarwanyi ba M23 bavuga yuko umusirikare wese wa Kongo ndetse n'umurundi aba bose bagomba kumanika amaboko bagacakirwa amatekwa. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi ngo ni abasirikare bari barimo kurwana, ntabwo ari abasirikare baje kubungabunga amahoro. Oya rwose, ngo ni abasirikare bari barimo guhanganira na M23 ku rugamba. Bityo rero ngo bagomba kuva muri MONUSCO, M23 ikabacakira byanga bikunda. General Muzinga arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi, ni Somambike wa General Evaristo Ndayishimiye. General Muzinga yararongoye igisirikare cy'u Burundi kirwanira ku butaka. General Muzinga kandi yararongoye abasirikare b'u Burundi mu butumwa bwo muri Somalia.
Generali Muzinga kandi yagaragaye muri Kongo aho yari yambaye imyenda y'igisirikare cya FARDC yavanyemo imyenda y'igisirikare cy'u Burundi. Nk'uko murimo kubibona kuri aya mafoto yafatiwe mu buseruko bwa Kongo, uyu mugabo murimo kubona mu ruhande rw'ibumoso ni Generali Muzinga wambaye imyenda y'igisirikare cya FARDC. Hano yari ari muri mekanizme de verification mu mujyi wa Goma igihe abasirikare ba EAC bari baragiye muri Kongo kubungabunga amahoro. Generali Muzinga yagaragaye yambaye imyenda ya FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi bari baravanyemo imyenda yabo maze bambara imyenda y'igisirikare cya Kongo. Icyo gihe Generali Muzinga yumvikanye asaba abasirikare b'u Burundi muri Kongo ko bagomba kurwanya M23 ndetse ko byanga bikunda bagomba kuyisubiza iyo yaturutse. Icyo gihe Muzinga yavugaga yuko ngo M23 yaba yaraturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Generali Muzinga rero amakuru ya nyuma arimo kutugeraho aremeza neza ko yafatiwe mu mujyi wa Goma. Yenyegeje mu kigo cya MONUSCO muri uyu mujyi wa Goma, yabuze uko yakivamo ngo asubire mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho yemeza neza ko ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, Generali Muzinga yari ari kumwe na Generali Chiko Chitambwe mu mujyi wa Goma. Bivugwa yuko Generali Muzinga yari ari mu butumwa bw'akazi aho yari yaje kuganira na Generali Chiko Chitambwe ku cyakorwa kugira ngo batsinde intambara ya M23. Bivugwa kandi ko yari ari kumwe n'umukoloneli akomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Bose babonye ko ibintu byakomeye ndetse ko ikibuga cy'indege batashoboraga kugikoresha maze bahita birukanka cyane berekeza muri MONUSCO. Ubu rero ni imfungwa binyegeje muri MONUSCO kandi ntabwo bashobora gusohokamo kuko bibeshye bagasohokamo M23 yahita ibacakira. Amakuru yizewe navanye mu gisirikare cy'u Burundi yemeza neza ko Generali Neva yamaze kumenyeshwa iby'aya makuru. Igisirikare cy'u Burundi nacyo cyamaze kumenya aya makuru. Bamaze kumenya ko Generali Elia Ndizigiye batazira Muzinga yafatiwe mu mujyi wa Goma. Inyeshyamba za M23 zatumye atava muri uyu mujyi wa Goma. Generali Muzinga ari mu menyo ya rubamba. Generali Muzinga ngo bizagorana cyane ko yava muri uyu mujyi wa Goma kuko intare za Sarambwe nazo zamaramaje ziravuga ko ari umwanzi wazo kandi ko zigomba kumucakira byanga bikunda. Generali Muzinga ngo ni turufu ikomeye cyane abarwanyi ba M23 bagomba gucakira kugira ngo babe bakumvikana na Generali Neva. Mu gihe baba bamaze gucakira Generali Muzinga bashobora kumukoresha mu kugira ibyo bumvikana na Ndayishimiye maze akaba yavana abasirikare b'u Burundi muri Kongo cyangwa se akemera ko Muzinga ahinduka imfungwa y'intambara. Hari amakuru avuga yuko abakoloneli babiri b'u Burundi bafatiwe mu mujyi wa Goma bari binyegeje irya nino mu mazu, nabo bashobora kuzakoreshwa mu kuganira n'ubutegetsi bwa Gitega kugira ngo babe bavana abasirikare b'u Burundi muri Kongo. M23 rero irabibona neza ko Generali Muzinga ari turufu ikomeye cyane badashobora kwitesha. Amakuru atugeraho yemeza neza ko M23 irimo gucungira hafi ikigo cya MONUSCO. Nta winjira nta nusohoka M23 itamusatse. Ikigo cya MONUSCO kizengurutswe n'abarwanyi ba Generali Makenga kugira ngo hatagira umusirikare n'umwe ubaca muri humye. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro byacu ngaha kuri Iyakure Official, ndabamenyesha ko iyi ngiyi ari inkuru ikomeye cyane. Ni inkuru ikomeye cyane kandi birimo gucika mu gisirikare cy'u Burundi kuko bamwe mu bajenerali bamaze kurakarira Generali Neva. Biravugwa yuko abajenerali bakomeye barimo kubwira Ndayishimiye ko arimo gukwegera igihugu cy'u Burundi ngo ntabwo yakagombye kuba yarohereje abasirikare b'u Burundi muri Kongo, ndetse ngo iyi ntambara ntacyo irimo kumarira abasirikare b'u Burundi. Za miliyoni nyinshi z'amadolari y'amanyamerika zirimo kujya mu mifuko ya Generali Neva. Abarundi ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo kurwana muri Kongo ngo ntacyo barimo kuronka muri iyi ntambara.
Biravugwa rero ko abasirikare bababajwe n'ifatwa rya Generali Muzinga, ngo barimo kubwira Ndayishimiye ko akwiye gukora ibishoboka byose akaganira n'abarwanyi ba M23 bakareka Generali Muzinga akava mu mujyi wa Goma. Gusa ngo ntabwo bizoroha kumvikana n'abarwanyi ba Generali Makenga kuko nabo ngo bashobora gusaba ibikomeye, ngo bashobora gusaba ubutegetsi bwa Gitega ko buvana abasirikare babwo muri Kongo, kandi Generali Neva nawe yarahiye aratsemba avuga yuko azakomeza kurwana mu gace ka Uvira. Dore nk'ubu ngubu mu ijoro ryakeye ku igenekerezo rya 6 Generali Neva yarungitse abandi basirikare mu gace ka Uvira, abasirikare bageze ku mabatayo 6, abasirikare 4,800 baraye bageze mu gace ka Uvira, aho ngo bagiye gutanga ramforu ku basirikare b'u Burundi muri kariya gace. Ngo ntabwo byakoroha rero ko Generali Neva yemerera M23 kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo kugira ngo nabo bemerere Generali Muzinga ave mu mujyi wa Goma asubire mu Burundi. Ahubwo ngo Generali Muzinga azaguma muri MONUSCO kugeza igihe bizaba ngombwa ko MONUSCO cyangwa imiryango mpuzamahanga yakumvikana na M23 maze bakarekura abajenerali ba Kongo na Generali Muzinga w'u Burundi. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabibutsa ko igisirikare cy'u Burundi kirimo kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare babiri b'u Burundi bafite ipeta rya koloneli bacakiriwe mu mujyi wa Goma. Inyeshyamba za M23 zarabacakiye, zabafashe rwa mikono, zabafatiye mu mazu yo mu mujyi wa Goma aho bari binyegeje. Amakuru avuga yuko M23 yamaze kuberekeza mu bigo byayo bya gisirikare aho bafungiye nk'imfungwa z'intambara. Ibingibi kandi bikiyongeraho abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi barenga 100 bafatiwe mu mujyi wa Bukavu. Muri bano basirikare bafatiwe i Bukavu binyegeje mu mazu harimo umusirikare afite ipeta rya majoro w'igisirikare cy'u Burundi. Majoro w'igisirikare cy'u Burundi bamufatiye mu mujyi wa Bukavu arimo kubundabunda yihishe mu nyubako z'abaturage. Ibingibi rero bikagaragaza ko abasirikare b'u Burundi barimo gucakirwa ndetse abandi bagahura n'ibyago bikomeye. Gusa nakamaramaza kubona Generali Muzinga yarinyegeje muri MONUSCO. Generali Muzinga ni igihangange gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Generali Muzinga afatwa nka Somambike wa Generali Evaristo Ndayishimiye, ndetse Generali Muzinga yaravuzwe mu mabi menshi cyane yagiye akorwa mu gihugu cy'u Burundi. Generali Muzinga niwe muntu w'ibanze Generali Neva yizeraga, ndetse bivugwa yuko yamugize umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka mu gihe byari bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi hatangiye kunugwanugwa icyuka cya kudeta. Yaramwiyegereje rero mu rwego rwo kwikingira ndetse no kugira ngo umutekano wiwe ube wakwizerwa. Gusa ubungubu inshuti ya Generali Neva iri muri MONUSCO mu mujyi wa Goma, irimo irabundabunda, ntabwo ishobora kwerekeza mu Burundi. Ntabwo M23 yabimwemerera rwose, nasohokamo bazamucakira. Abasirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma bagiye gutaha mu bihugu byabo. Ndasubiramwo, abasirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma bagiye gutaha mu bihugu byabo. Uyu ni umwanzuro wafashwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bya SADC yarayibaye ku igenekerezo rya 6 uku kwezi kwa 3. Ni inama Perezida Tshisekedi yitabiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga, yayitabiriye kuri video conference. Amakuru atugeraho rero akemeza ko abakuru b'ibihugu bya SADC bafashe umwanzuro ukomeye cyane wemeza ko abasirikare bari mu mujyi wa Goma bagomba gutaha mu bihugu byabo vuba na bwangu. Hashize iminsi igera kuri 40 abasirikare ba SADC bagotewe mu mujyi wa Goma, bari mu bigo bya gisirikare byabo. M23 ibacungereye umutekano, bameze nk'imfungwa z'intambara. Nta gikorwa na kimwe bashobora gukora badasabye uburenganzira n'uruhushya rukomeye ruvuye mu barwanyi ba Generali Makenga. Abasirikare ba SADC bamwe bagotewe ku kibuga cy'indege cya Goma, abandi bari mu kigo cya gisirikare cya Mubambiro. Biganjemo abasirikare bavuye muri Afurika y'Epfo.
Amakuru rero aremeza yuko igihugu cya Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi bamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane wo gucyura vuba na bwangu abasirikare ba SADC bakava mu mujyi wa Goma. Mu nama yabaye ku munsi w'ejo igahuza Tshisekedi n'abakuru b'ibihugu bya SADC yemeye ko yatsinzwe. SADC yemeye ko intego yayo mu buseruko bwa Kongo batigeze bayigeraho, ndetse ngo abasirikare ba SADC barimo kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare ba SADC ngo barya rimwe ku munsi, ndetse hari n'amakuru avuga yuko M23 ngo yaba irimo kubakanda mu buryo bukomeye. Abasirikare ba SADC ngo ntabwo babona amazi ahagije mu mujyi wa Goma. Abasirikare ba SADC kandi ngo ntabwo babona amashanyarazi, ngo babona amashanyarazi umunsi umwe mu minsi 3 nk'uko amasoko yacu abyemeza. Abasirikare ba SADC rero ngo bakaba barasabwe kuva mu mujyi wa Goma vuba na bwangu, ariko ibihugu byabo bikaba byarabanje kwinangira. Muri iyi minsi abasirikare ba SADC bakomeje gutabaza ibihugu byabo. Hari abadepite bo muri Afurika y'Epfo bakomeje kotsa igitutu ubutegetsi bwabo, bavuga ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bafatiwe mu mujyi wa Goma bagomba kuvayo vuba na bwangu kuko babayeho nabi cyane. Hari za video muri Afurika y'Epfo zerekana abasirikare ba SADC barimo kwitotomba bavuga ko babayeho nabi mu mujyi wa Goma. Bavuga ko barya rimwe ku munsi, bakavuga kandi ko ikintu cyose bagiye gukora bagomba gusaba uburenganzira inyeshyamba za M23. Hari amavideo yagaragaye abasirikare ba Afurika y'Epfo bavuga yuko ibipfungurwa byabashiranye, ibiryo byabo ngo byarabashiranye, ndetse M23 ngo yabagaburiraga rimwe ku munsi. Kugira ngo bajye guhaha nabyo M23 ngo yabaherekezaga kandi ikabahozaho ijisho rikomeye. Nta bwinyagamburiro na buke abasirikare ba SADC bafite mu mujyi wa Goma, bahindutse imfungwa z'intambara. M23 irabagose kandi ibacungera amasaha 24 ku yandi. Muri iyi nama ya SADC, Tshisekedi yasabye yuko abasirikare ba SADC bakongerwa muri Kongo maze ngo bagatangiza ibitero bikomeye bigamije guhumbahumba M23. Gusa amakuru twamenye nuko SADC ibanza kuvana abasirikare bayo mu mujyi wa Goma. Perezida wa Afurika y'Epfo ndetse na perezida wa Tanzania ngo babwiye Tshisekedi ko byaba ari ibyago bikomeye cyane kongera gutangiza ibitero kuri M23 bikozwe n'igisirikare cya SADC, ngo byatuma inyeshyamba za General Makenga zirakara mu buryo bukomeye maze ngo zigatangira gukanda abasirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma. Ngo hari ubwoba ko FARDC ndetse na SADC batangije ibitero byatuma M23 nayo itangira gushahura abasirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma. Ngo hari ubwoba ko M23 yabakanda, kandi ngo M23 nayo yateguje SADC ko igomba kuvana abasirikare bayo muri Kongo. Ngo byaba ari ibyago bikomeye cyane rero kujya kurwana n'inyeshyamba kandi uzi ko zamaze gufata abasirikare ba SADC bamaze kugoterwa mu mujyi wa Goma. Amakuru avuga yuko abasirikare ba SADC nibamara kuva muri uyu mujyi wa Goma, SADC izatangiza ibitero bikomeye cyane kuri zino nyeshyamba. Hari amakuru avuga yuko abasirikare ba SADC barenga 7,000 barimo kwitegura kuza muri Kongo. Afurika y'Epfo ndetse na Tanzania ngo barashaka kongera abasirikare, ngo bafite inzika ikomeye cyane, ngo barashaka kwihorera kuri zino nyeshyamba za M23 zafashe abasirikare ba SADC maze zikabahindura ibyo ntazi mu mujyi wa Goma. Ngo nagasuzuguro gakomeye cyane ndetse ni n'akanyaro karimo kugaragazwa n'abarwanyi ba General Makenga, aho ngo barimo gusuzugura mu buryo bukomeye abasirikare ba SADC. SADC rero nayo ngo yararakaye mu buryo bukomeye, ngo izatangiza ibitero bigamije kwihorera kuri zino nyeshyamba kandi ngo byanga bikunda bazazicanaho umuriro. Muri iyi nama ya SADC byemejwe ko abasirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma bagomba gucyurwa vuba na bwangu. Amakuru kandi akavuga yuko bazataha banyuze mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko byagendekeye bagenzi babo.
inyeshyamba za M23 zarahakanya ziratsemba zivuga ko zitazafungura ikibuga cy'indege cya Goma. M23 ivuga ko ikibuga cy'indege cya Goma cyangiritse mu buryo bukomeye. Piste yarangiritse ndetse ngo hari n'ibitwaro biturika biri ku kibuga cy'indege cya Goma. Rero ngo ntabwo byashoboka yuko indege zinyura ku kibuga cy'indege cya Goma kubera ko piste yangiritse ndetse hakaba hari intwaro zishobora kubangamira umutekano w'indege. Amakuru atugira ko rero aremeza yuko abakuru b'ibihugu bya SADC bamaze kwemera rwose ko nta yandi mahitamo. Abasirikare ba SADC bazanyura ku mupaka w'u Rwanda na Kongo binjire mu Rwanda maze babone kwerekeza iwabo. Ibingibi nibyo SADC yari yaranze kuva na kera na kare kose. SADC yavugaga ko cyaba ari igisuzuguriro gikomeye kubona abasirikare bayo baje muri Kongo kurwana barimo kwambuka nka za bihehe zitagira imbunda, barimo kwambuka ku mupaka w'u Rwanda barimo kubasaka bameze nk'ingabo zatsinzwe. Ni nako bimeze kandi kuko SADC yaratsinzwe. Ntabwo rero Afurika y'Epfo yashakaga kugira icyo kimwaro aho abasirikare bayo bazanyura ku mupaka w'u Rwanda barimo kubasaka ndetse abamenyesha makuru bagafata amafoto berekana abasirikare ba SADC bameze nka za bihehe zivuye ku rugamba zatsinzwe. Amakuru atugeraho rero aremeza ko nta yandi mahitamo. SADC izakoresha igihugu cy'u Rwanda kugira ngo icyure abasirikare bayo. Nta yandi mahitamo bafite. M23 nayo nta yandi mahitamo yabemereye. Ni ukunyura ku mupaka w'u Rwanda bakanyura mu Rwanda bakabona gutaha mu bihugu byabo. Abarwanyi ba M23 barimo gusatira ikibuga cy'indege cya Kindu mu ntara ya Maniema. Aba barwanyi bari mu ntera y'ibirometero bigeze kuri 50 gusa berekeza mu ntara ya Maniema. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko abasirikare ba FARDC ndetse n'abari bajejwe gucungera ikibuga cy'indege cya Kindu bose bamaze kwirukanka barimo guhunga. Amakuru kandi aremeza ko ikigo cya gisirikare cya Kindu nacyo aba barwanyi ba General Makenga baba bagiye kukigarurira. Abasirikare ba Kongo barimo guhunga berekeza mu mujyi wa Kisangani. Kuva ku munsi w'ejo indege za FARDC zatwaye abasirikare bose bari mu gace ka Kindu. Biravugwa ko ikigo cya gisirikare cyasigaye cyambaye ubusa. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu muri M23 aremeza neza ko zino nyeshyamba zirimo kwerekeza mu ntara ya Maniema ndetse zikaba zishaka gufata ikibuga cy'indege cya Kindu. Iki kibuga cy'indege cya Kindu kirakomeye cyane ndetse gikoreshwa cyane n'abagenzi ndetse n'igisirikare cya Kongo. Amakuru arimo kutugeraho rero aremeza ko abarwanyi benshi kandi bafite intwaro zikomeye barimo kwerekeza muri Kindu. Aba barwanyi barimo kwerekeza muri kariya gace ndetse biravugwa yuko FARDC nayo yamaze kubimenya ikaba yamaze kuvanamo akayo karenge. Amakuru amaze kungeraho muri kano kanya avuye mu gisirikare cya Kongo aremeza neza ko abasirikare ba FARDC kuva ku munsi w'ejo batangiye guhunga ndetse birimo kwigaragaza ko ku kibuga cy'indege cya Kindu nta musirikare n'umwe wa Kongo urimo kuhagaragara. Abaturage bo muri kariya gace babwiye abamenyesha makuru ko babonye indege z'igisirikare cya Kongo zirimo gutunda abasirikare zibajyana mu mujyi wa Kisangani. Uyu mujyi wa Kisangani uherereye mu ntara ihana imbibe n'intara ya Maniema, ni mu ntara ya Chopo. Amakuru rero akemeza yuko barimo kuva muri Maniema berekeza muri Kisangani mu ntara ya Chopo. Biravugwa yuko ngo FARDC ariho yamaze gushinga ibirindiro bikomeye cyane. Abasirikare ba Afurika y'Epfo nabo bari mu mujyi wa Kisangani. Biravugwa rero ko ngo barimo gutegura ibitero bikomeye ariko ngo barimo kwisuganyiriza mu mujyi wa Kisangani.
Inyeshyamba za M23 ziri ku muvuduko ukomeye. Izi nyeshyamba zagaragaye ku mabarabara yerekeza mu ntara ya Maniema. Hari za video zirimo kwerekana abarwanyi ba M23 bari ku mihanda yerekeza mu ntara ya Maniema. Bano barwanyi barimo kugenda ku miduga ya gisirikare, ndetse biragaragara yuko hari ibikamyo bitwaye ibitwaro byinshi birimo kwerekeza mu ntara ya Maniema. Iyi ntara ya Maniema rero biravugwa yuko M23 nayo irimo gushaka kuyigarurira. Hari amakuru kandi yemeza ko izi nyeshyamba zirimo gushaka gufata intara eshanu zikomeye cyane mu buseruko bwa Kongo, maze ngo zigatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Amakuru atugeraho yemeza ko intara ya Kivu y'Amajyaruguru, intara ya Kivu y'Amajyepfo, intara ya Ituri, intara ya Chopo ndetse n'intara ya Maniema, bano barwanyi barimo gushaka kuzigarurira maze bagatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Ibingibi nibyo abakongomani barwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi bakunze kwita barikanizasiyo, no gucamo Kongo ibice byinshi. Biravugwa rero ko abarwanyi ba M23 baba bafite umugambi wo gushinga igihugu mu buseruko bwa Kongo. Dore nk'ubu ngubu ku munsi w'ejo amakuru yamenyekanye nuko abarwanyi ba M23 bagiye gutangiza banki yabo mu mujyi wa Goma. Ni nyuma yaho ubutegetsi bwa Kongo bwanze gufungura amabanki mu mujyi wa Goma. Amabanki akomeye arimo Ecobank, Bank of Africa ndetse na Equity Bank zari zisanzwe zikorera mu mujyi wa Goma zamaze gufunga imiryango yazo. Zivuga yuko zidashobora gutangira imirimo yazo zidahawe amabwiriza n'amabanki akomeye i Kinshasa. Ibingibi rero M23 irimo gukora byo gushinga banke yabo bakayishyira mu mujyi wa Goma, ngo birimo kwerekana ko bafite gahunda ikomeye yo gukomeza kuyobora ibice bigaruriye. Mu minsi ishize kandi ubutegetsi bwa Kongo bwatangaje ko ubutaka bwose burimo kugenzurwa na M23 batangira kubufata nk'ubutaka bw'amahanga. Ibicuruzwa byose biva mu burasirazuba bwa Kongo birimo gusoreshwa mu ntara zose ziyobowe na Kinshasa. Ibicuruzwa birimo kuza mu burasirazuba bwa Kongo nabyo birimo gusoreshwa. Ibingibi bisiguye yuko ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye gufata ibice birimo kugenzurwa na M23 nkaho ari ibice bitari ibya Kongo, ngo ni ibice by'amahanga. Ibingibi rero bigasigura yuko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwatangiye kwemera gahoro gahoro ko uburasirazuba bwa Kongo rwose nta bugenzuzi na bukeya bakibufiteho. Tugarutse rero ku makuru y'intambara nuko M23 irimo kwerekeza mu ntara ya Maniema, ndetse hari n'amakuru avuga yuko mu gihe baba bigaruriye ikibuga cy'indege cya Kindu bakanafata ibirindiro bya gisirikare bya FARDC, ibintu ngo biza kuba bibi cyane ku basirikare ba Kongo barimo guhungira mu ntara ya Chopo mu mujyi wa Kisangani. Amakuru aravuga yuko abarwanyi ba M23 nibamara kwigarurira umujyi wa Butembo uherereye muri teritwari ya Lubero bazakomeza berekeza mu ntara ya Chopo mu mujyi wa Kisangani. Uyu mujyi wa Kisangani urimo abasirikare ibihumbi n'ibihumbi, urimo abasirikare benshi cyane bo muri Afurika y'Epfo, harimo abasirikare ba Kongo, ndetse yemwe bivugwa yuko hari n'abacancuro benshi bavuye mu bihugu bya Afurika nko muri za Libya, muri Chad, ndetse n'abavuye mu bihugu by'Uburayi bw'Uburasirazuba nka za Belarusi, abavuye muri za Romania, abavuye muri za Kyrgyzstan ndetse n'ahandi. Aba bose rero bageze hariya mu ntara ya Chopo mu mujyi wa Kisangani. M23 rero nayo ngo irategura ibitero bikomeye bigamije guhangana na bano basirikare ibihumbi n'ibihumbi bari hariya mu mujyi wa Kisangani. Mu buryo butunguranye cyane rero abarwanyi ba M23 baba bagiye kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kindu, ndetse bagacakira n'ikigo cya gisirikare cya FARDC muri kariya gace. Abasirikare ba Kongo bamaze kwirukanka barahunga. Hari amakuru avuga yuko batinye imirwano, ngo batinye guhangana na M23, abandi batinya ko bafatirwa amatekwa muri kariya gace.
ni ibintu rero birimo kwerekana ko igisirikare cya Kongo kitari ku rwego rwo kurwana, ndetse igisirikare cya Kongo kirimo kumva abarwanyi ba M23 kikirukanka. Ubungubu imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo, aho abasirikare b'u Burundi aribo bakomeje gukaza umutsi. Abarundi barimo kurwana na M23 mu buryo bukomeye. Kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 7, amakuru twamenye nuko mu micungararo y'igisagara cya Uvira imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika. Abarundi bakomeje kurwana bashaka kwigiza inyuma M23. General Neva yategetse ko imirwano ikomeza, ndetse ko abarundi bagomba kwegukana intsinzi byanga bikunda. General Neva yavuze yuko barimo kurwana urugamba rwo kurengera igihugu cy'u Burundi, ngo bagomba kwigiza inyuma inyeshyamba za General Makenga bakazivana ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ngo bitagenze gutyo byaba bisiguye yuko umutekano w'u Burundi ugiye mu kaga gakomeye, ndetse ko inyeshyamba zigiye guturana n'ubutegetsi bwa Gitega. Ni ibintu rero General Neva adakozwa, akavuga yuko azakora ibishoboka byose akirukana zino nyeshyamba ku mupaka w'u Burundi. General Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi ashobora kwicwa. Hari amakuru avuga yuko abajenerali mu Burundi bamaze kurakara, ndetse ko barimo gutegura umugambi wo kugandagura General Neva. Hari amakuru kandi avuga yuko intwaro ya General Neva igeramiwe. Abajenerali bakomeye mu Burundi ngo bamaze kurambirwa inyifato ya General Neva. General Evaristo Ndayishimiye nawe ku munsi w'ejo, ubwo yari arimo kuganira n'abasirikare bakomeye mu Burundi, yababwiye ko abizi neza ko barimo gutegura umugambi wo kumwica. General Neva yabwiye abasirikare mu magambo yiwe agira ati, ndabizi neza ko murimo gushaka kunyica. Ni ibintu yatangarije imbere y'akanama k'abajenerali bakomeye mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko amasoko yacu yizewe mu gisirikare cy'u Burundi abyemeza. Hashize iminsi hari amakuru akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko abajenerali bamaze kurambirwa General Evaristo Ndayishimiye. Akagwi k'abajenerali bakomeye mu Burundi barabona ko General Neva arimo koreka igihugu cy'u Burundi, ndetse mu minsi ishize byavuzwa yuko General Neva yaragiye gutembagazwa, ariko General Kirapanze ndetse na General Ildefonse Habarurema bakaburizamo uyu mugambi wari ugiye gutembagaza General Evaristo Ndayishimiye. Biravugwa rero ko hari ibihangange bikomeye cyane birimo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Muri aya makuru yacu rero turaza kubigaruka ko, ndetse turabire hamwe n'amagambo ya General Neva wivugiye ko abizi neza ko abajenerali bashaka kumwica. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza mu ntara ya Bubanza ku ishyamba ry'Ikibira. Ibintu byayangaye, harimo kumvikana amasase menshi cyane mu ntara ya Bubanza muri komine Musigati ku ishyamba ry'Ikibira. Kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 7, amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko igisirikare cy'u Burundi kirimo kurasana n'abagwanyi bitwaje ibirwanisho. Biravugwa ko inyeshyamba za Red Tabara arizo zagabye ibitero bikomeye cyane muri kariya gace. Ku munsi w'ejo abarwanyi benshi kandi bafite intwaro zikomeye binjiye mu ishyamba ry'Ikibira. Ubu rero imirwano yatanguye nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza, ndetse abanyagihugu bakavuga yuko bafite ubwoba bwinshi. Muri aya makuru yacu rero turaza kugaruka kuri iyi mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza hariya ku ishyamba ry'Ikibira. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira yuko Perezida Tshisekedi akomeje gusaba ibihugu by'amahanga gufatira u Rwanda ibihano. Ubutegetsi bwa Kongo noneho bwavuze yuko ibihugu by'amahanga bikwiye gufatira igisirikare cy'u Rwanda ibihano. Ngo ni byiza cyane rwose ko amakungu yatangiye gufatira u Rwanda ibihano. Tshisekedi yarabyishimiye ndetse yakoresheje ibirori bikomeye cyane byo gushimira amakungu yafatiye u Rwanda ibihano. Ariko kuri iyi nshuro noneho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Madame Therese Kayikwamba wa Guinea yasabye
abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo i Kinshasa kujya ku yindi ntambwe maze ngo bagafatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda. Tshisekedi wewe akomeje gusaba amakungu ko yamuha intwaro zikomeye ndetse amakungu akaza muri Kongo agacukura amabuye y'agaciro ariko ngo bakamufasha gutera igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko aricyo kirimo kumusomborotsa mu buseruko bwa Kongo. Ibingibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video urebe neza ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone maze fyonda ko kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu yo kwigenekerezo rya 7 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. No mwanya w'amakuru yacu idonido. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuyangara mu ntwaro ya General Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru avuga yuko General Neva ashobora kwicwa umunota ku wundi. General Neva nawe ngo yamaze kubimenya neza ko abagenerali mu Burundi bamaze kurambirwa inyifato yiwe. Ku munsi w'ejo General Neva yakoresheje inama ikomeye cyane y'umutekano yitabiriwe n'abasirikare bakuru mu gihugu cy'u Burundi. Imbere y'iyi nama General Neva yabwiye bano basirikare ko abizi neza ko bashaka kumwica. Mu magambo yiwe yagize ati, ndabizi neza ko murimo gushaka kunyica. Ibingibi ngo yabibwiye abasirikare nyuma yo kumenya amakuru yuko bamwe mu bagenerali barimo gutegura umugambi wo kumugandagura ndetse bakamutembagaza ku butegetsi. Mu minsi ishize humvikanye amasase ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Byavuzwe yuko abagenerali bari bagiye gutembagaza Ndayishimiye, ariko ngo uyu mugambi waburijwemo na General Kirapanze acungereye umutekano w'umukuru w'igihugu, ndetse ngo uyu mugambi waje gutahurwa na General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Abagenerali bakomeye rero ngo bashakaga gutembagaza Ndayishimiye ndetse ngo uyu mugambi wabo barawukomeje. General Neva bamushinja gutobera igihugu cy'u Burundi. General Neva bavuga yuko igihugu cy'u Burundi arimo kugita mu manga ikomeye cyane, ndetse ngo yashoye u Burundi mu ntambara zidafite icyo zimariye abene gihugu b'u Burundi. Arimo gutuma abasirikare benshi b'u Burundi bagwa muri Kongo, ndetse ngo itunga ry'igihugu ryarahungabanye mu buryo bukomeye. Abene gihugu barimo kwicwa n'inzara. Ibibazo by'ubukungu bikomeje guhanga igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo biragaragara yuko nta nzira n'imwe yo gusohoka muri bino bibazo. Ngo biragaragara rero ko General Neva ariko kibazo gikomereye abarundi, rero ngo bagomba kumukemura vuba na bwangu. General Neva rero nawe yamaze kubimenya, ndetse amakuru aravuga yuko hari indyane zikomeye hagati mu bagenerali. Bamwe baravuga rwose ko bagomba kwikiza Ndayishimiye, abandi nabo bakavuga yuko bagomba kuguma kuri uyu mugabo arongoye igihugu. Muri iyi minsi General Evariste Ndayishimiye ngo yabuze imbaraga za politike ndetse n'iza gisirikare, arimo kugenda acika intege mu buryo bukomeye. Biravugwa yuko yakabaye yarafunze bamwe mu bagenerali, ariko abandi bagenerali bamubwiye ko niyibeshya agafunga bagenzi babo nta kabuza ngo baramutembagaza ku butegetsi. Ngo ntabwo ibyo yakoreye General Bunyoni yakwibeshya ngo abikorere abandi bagenerali, ndetse biravugwa ko General Prime Niyongabo yamugiriye inama akamubwira ko niyibeshya agafunga umugenerali abasirikare bose bagumuka kandi bagatembagaza intwaro yiwe. Ni ibintu rero bimukomereye cyane. General Neva arimo kubibona neza ko abasirikare biwe bamaze kurakara, ndetse ko abagenerali barimo gutegura umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi. Ni ibintu rero birimo guteza urunturuntu mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse General Neva nawe arimo kwikanga igiti n'ibuye. Amakuru atugeraho aremeza ko General Neva buri cyumweru ahindura abasirikare bamurinda. Buri cyumweru abasirikare bamurinda barahinduka, ndetse ngo ni mu rwego rwo kugerageza guhindura abamurinda kuko afite ubwoba ko aribo bazamurasa.
Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi ni imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri komine Musigati ni mu ntara ya Bubanza ku ishyamba ry'Ikibira. Amakuru arimo kutugeraho muri kano gatondo aremeza ko igisirikare cy'u Burundi kirimo kurasana n'abantu bitwaje ibirwanisho. Amakuru twamaze kuvana mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ari inyeshyamba za Red Tabara zamaze gutera. Inyeshyamba za Red Tabara zirimo guhangana n'abasirikare b'u Burundi mu ishyamba ry'Ikibira. Abaturage bo muri komine ya Musigati baravuga yuko kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 7 urwamo rw'amabombe ndetse na za misile ziremereye birimo kwisekura mu ishyamba ry'Ikibira. Igisirikare cy'u Burundi cyashinze ibitwaro biremereye cyane muri komine Musigati barimo kurasana, ndetse igisirikare cy'u Burundi kirimo gucucuma ahantu hose bivugwa yuko haba hinyegeje zino nyeshyamba za Red Tabara. Hari amakuru avuga yuko mu gatondo abasirikare bagera ku 8 b'igisirikare cy'u Burundi baba baguye ku rubuga rw'imirwano muri kariya gace, ndetse amakuru akavuga ko inyeshyamba za Red Tabara zamaze kugera irya nino mu bice by'intara ya Bubanza, ndetse bikanavugwa ko zamaze kugera muri Cibitoke ndetse na Muramvya. Hari amakuru avuga yuko hateganijwe ibitero bikomeye bishobora kwibasira bimwe mu bikorwa remezo by'igisirikare cy'u Burundi. Abanyagihugu bo muri komine Musigati babwiye umumenyesha makuru wacu ko imirwano ikomeye cyane, ngo barimo kumva urwamo rw'amasase, barimo kubona abasirikare benshi cyane b'u Burundi kandi bafite intwaro zikomeye. Abanyagihugu babwiye umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana ko imirwano yatanguye ku isaha 12 z'agatondo, ndetse ko iyi mirwano ikomeye cyane ngo harimo kumvikanamo ibitwaro biremereye cyane, ndetse ngo byateye abanyagihugu ubwoba bwinshi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko inyeshyamba za Red Tabara arizo zagabye igitero gikomeye cyane muri kariya gace. Inyeshyamba za Red Tabara ngo zamaze kuronka ibikoresho bikomeye. Hari amakuru avuga yuko izi nyeshyamba zirimo gushaka gutegura ibitero karundura ngo byaba bigamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Hari ubwoba bwinshi rero ko igisirikare cy'u Burundi cyaba kigiye guhangana mu buryo bukomeye n'intambara y'imbere mu gihugu, ndetse bagakomeza guhangana n'intambara yo muri Kongo. Abategetsi b'u Burundi barimo kurwana muri Kongo, aho abarundi bakomeje kwita kuri songoye. M23 ikomeje gukubita itababarira abasirikare b'u Burundi. Ku munsi w'ejo nibwo byagaragaye ko inyeshyamba za Red Tabara zamaze kwinjira mu ntara ya Bubanza muri komine Musigati. Mu makuru twabagejejeho twababwiye ko abantu bitwaje ibirwanisho byinshi cyane kandi bikomeye bagaragaye muri komine Musigati berekeza mu ishyamba ry'Ikibira. Amakuru rero twamaze kuronka aremeza neza ko ari inyeshyamba za Red Tabara. Ku munsi w'ejo byavugwaga ko zaba ari za nyeshyamba za FRB abarundi. Amakuru twamenya nuko atari zo rwose, ni inyeshyamba za Red Tabara zirimo guhangana n'igisirikare cy'u Burundi. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu gace ka Musigati, ndetse abasirikare benshi cyane b'u Burundi bakomeje kugera muri kariya gace. Harimo kugaragara imiduga myinshi y'igisirikare cy'u Burundi, harimo kugaragara za rusehabaniha z'igisirikare cy'u Burundi, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abajenerali bakomeye barimo kugera muri kariya gace kwirabira uko imirwano irimo kugenda. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko ubutegetsi bwa Kongo none ko bwasabye ibihugu by'amakungu gufatira igisirikare cy'u Rwanda ibihano. Nyuma y'aho ibihugu by'amahanga birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ububirigi, Ubudage ndetse na Canada bafatiye u Rwanda ibihano barushinja kugira uruhare mu ntambara irimo kubera muri Kongo, ndetse bagashinja u Rwanda ko abasirikare barwo bari muri Kongo. Ubu ngubu noneho ubutegetsi bwa Kisekedi bwateye iyindi ntambwe.
ubutegetsi bwa Kongo burasaba yuko ibihugu by'amakungu byafatira igisirikare cy'u Rwanda ibihano ngo bikaza bikomeye cyane ku gisirikare cy'u Rwanda. Ibingibi byatangajwe na Madame Therese Kayikwamba Wagineri, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibingibi yabitangaje imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo muri Kongo. Yarabashimiye cyane ababwira ko barimo guhana u Rwanda, ariko ngo bakwiye gutera iyindi ntambwe maze ibihano bakabyerekeza ku gisirikare cy'u Rwanda.